kardom kar beng lo pini dak nili nilip chukela angkang along sido labangso amai nili nai chitong don lake APHLC amai long nili malam so ada por same nili nai chitong don do Karbi Students Association pulote Karbi akhe kachingru malong ke nohok ta lam jai dun me lapen bidi sore ki dun me lapen Karbi akhe kachingwai along jong si ke si tum dun long le pulote ki che so mai long ke se pan pohu wegwi lasi tunan ko Langon nili KSC ke klema jak ding piglo lapen mopen inut bahini KSC ke cikrong isi inut bahini Facebook long alida dum ke pu la salam nili clarification tipo kedam tang 2011 aninkan UPDS atumpen karbiang long farman MOS ke cetok ke court ke cetok hut UPDS atim atum fan karbiang long ka welcome hut ke nili tumta West Karbiang long sike tondun ceng lo lapen hadak lo tum ka welcome dun ceng lo lake MC kiri pu hala inu dalun sepo al YouTube channel long langoy KSA flag gitar do hala da kulo tangte hala sohut ke UPDS KSA lo mante question lo ne la pusana taxi hala ke LNLF atum arms decommission ho dong kamu kamalo nili tum ben kar chudun nili menas hala da ke japon lo ke LNLF KSA lo mante nili ke la pusana taxi kapre kapre khei ke sumalong kar jabdun non hedjong ki che so tum han sit kep pathur long nang hi po long ta non ni panang ke tok ta bare ra ke se tum ase chipi hai he nili ki puya bange ala ta nili tum ke se tum nar jabdun tip se ham ren along ASDC office along se hada ASDC tum JCCPA pu kadu weching room pen hala so District Committee Office along si nili dun si lam jai dun hala dakta sita nili ASDC KSA puta chipuno lasi APHLC atuma mayalong nili ki dun no pumale kalili kalang lang laso mangar bokta berke karbeng long ratu manghunang le laso clarification nili dak pikan delo asi dono tu nili ke lam ta dingje the koile tum long texter atum dolang